Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi December ni som pahni ania thlir tu le ngai thatu jong jong te du sakna chi bai kan buk thau chau ani in dona wangin mun tam taka mi pui tam tak ten an tuara har satna an tok me ka heti lai hian khovel hian in do hi a chau ta jak jak nge in do tul na hian aur thu ta hrim hrim jok ti hriat thiam a har viawa mun thrang thranga boina ain mung chau mek zela Taiwan le China inkara te Japan le China inkar borok awang tein US le Russia le China inkar borok po asaw sang viawa US bomber lom tak tak tele Russia le China bomber lom tak tak te an thlok chuak ta fo maya tun truma boina borok saw sang tak ronir chuak mek Taiwan China le Japan te inkara boina chuak ka soilan vengai mialo South Korea Air Defense Identification Zone chunga Russian military aircraft le Chinese military aircraft lom tak tak te an thlok lut nane Asia khomol pui pum pui hi buaina ina tuam don nge don lo ti chu khovel mithiam tam tak ten an thlir mek ania achan chu kan khomol pui Asia region a thil thleng mek hi military te in room traina le in vo traina satliang ngot chu ani talo dawa US bomber chuan vorle hlom tak mai US B-52 bomber tepo Japanese fighter jet tenen Asia region a boina thleng mek le borok in mung mek tuk dai tur hian rang taka tir chuanin van borok lama hanon leu ta thuak mai boka India mithiam expert enge muzat ten Hindustan Times nena hanril dan chuan khovel hian in dona hi adu hrim hrim ani lawa mase boina le borok thleng mek hian lo thailo in dona hlom jok anor chuak ngai don ni na hriata chu thil thleng mek kin akan tel ani joka khovel hian boina du ni lowin machon lo thailo thil thleng tam takawangin boina lian le hlom jok kin khovel hi atom mek jok ani hanti Musical instrument thatak tak mai zorna mun hi ilo mel khriat to emle Pro Sound Millennium Center shop number A30 te chuan Christmas pualin han musical instruments zorlaya te discount thatak tak mai han peta chur maya AMC area omte tan phai chuan EMI in chengnoi ni man thlengin han pe chok thai ta bok Mahmuna nei phot chuan Pro Sound Millennium Center shop number A30 ilopan vengei donia Ole Kim Chang Jokin hanthir kwal taila Hindustan Times sin report nan pek dan chuan tuntruma boina borok lian tak mai in mung mek hian East Asia le Southeast Asia te atua meka te chuan he boina hi alian chhozel ani chuan South Asia lampang po lo thailo in haron hong ngai dona chuan lo thailo in India le Pakistan in karpo akang kai ngai dona boina in tuna alang hong telvelo Southeast Asia ramenge mozat te kangkai turangai ani boka ti chuan he boina hian Asia khomol pui pum pui hi ngong thai din huna ading meka hetianga boina in mung mek le boruak so sang tak mai hom chho mek awang hian Asia khomol puya ramlian zual ta chu boruak himlo tak din huna kanding tamek ani tin han report bok ti chuan tun din huna tension asan ber na mun chu East Asia countries ho China Japan South Korea North Korea le Taiwan te hania chumi tluk dau thoa in dona chua thut thaina mun chu Southeast Asia ania Cambodia le Thailand an boi mek ka ti chuan heng Asia mun tranga boina ta hian Indonesia Vietnam Malaysia Myanmar Singapore te tuamtel ngai turangai ania ti chuan heng region pani East Asia le Southeast Asia boina ta hian South Asia po natakin min hong ngai dona chuta chuan India le Pakistan boina achuak ngai turangai ani bok ani khovel boina chirang mun la tak tak ami te kan thira masa chung boina ta chuan min hnai ta tiala kan khomol pui Asia ngai boina hlom tak lo chuak thut thain min tuam tamek ani acheng atrigar poimo tak chu East China Sea le Western Pacific vela China in Taiwan la ka tumawanga Japan le China boruak lum chhozel hi ania Japan le Taiwan US in athlop latawangin Russia chuan lo thailoin China athopani ti alantir hatul veta December ni kwatanga nisom pakhat chungkhan Chinese le Russian Air Force 10 he region a hian China chuan tharui chak tak le thurwal pui chak tak anayani ti lantirna turin joint long range bomber flight and exercise anai ta thut maya
Japan nai vai East China Sea le Western Pacific chevel tuipui chunga an thlok kwal na satal hle mai ani mase tumlo kangin thilakal ta chialawa December ni som kha joint long range bomber flight and exercise an nei hun chung tura an rom man ni masala voin thleng hian Russian bomber hlom tak tak tele Chinese bomber hlom tak tak ta chu heng tuipui chung zone East China Sea le Western Pacific te an la thlok kwal ta deuh ranga bomber hlom tak tak te hi aruakin han thlok ringot lowa East China Sea le Japan bullok mai Western Pacific tuipui chung zone van bo ruak vela te boman pai thei to karit full combat nen an thlok kwalani tin Reuters chuan an report ani Daily Time Pakistan in report an pek dan chuan ni kwatanga ni som thleng khan Chinese le Russian Air Force te hian he joint long range bomber flight and exercise hi neitura ruam man ni ma sela voin thleng hian East China Sea le Western Pacific tuipui chung zone van bo ruaka te an thlok mu tur alom rangani hanti South China Morning Post in report nan pek dan chuan he joint long range bomber flight and exercise a hian Russia bomber chuan vor le hlom tak mai Tu-95 strategic bombers te anron tela ti chuan Chinese bomber hlom tak H-6 bomber ho China in apho chosen zen lo te po he exercise le long range bomber flight a hian anron telve boka China fighter jet in do thlona hlom tak tak dang hengemazat po he exercise a hian an telani hanti kan soita kang khan Hindustan Times in report an pek dan chuan joint long range bomber flight and exercise ani satlia ringot lawa hei hian Asia region pathum te tana thil hlom tak aron kengtela tuipuya thlerkar lian lo tak tak mai pahni Okinawa le Miyako Islands te hi strategically sensitive corridor tia soi ani thina aom ziaber chu buena so sang tak cho chua ol samper na mun ania helai chevela hian Chinese J-16 fighter jet rule 10 akhat tokin patrolling an nei deuh rang boka Japan chuan helai mun vela hian heng Chinese fighter jet te hi hanom rangani ti an pon huloka thuthar dang anron neilea Japan sarkar chuan Russian indo thlona hlom tak A-50 thlona tele Su-30 fighter jet rule te Japan tuipui chunga hanron thlokani ti an pongzui le ta boka Russia le China bomber ho tele fighter jet rule te an huang tau til tiela Vision Times le Asian kaiten voin lama report an pek dan chuan tun karni lai ni le ningani khan South Korea le Japan tuipui chung zone van bo ruaka te Russian aircraft le Chinese aircraft rule te mu anita tichon Japan le South Korea hi ron haijalin heng in do thlona hlom tak tak fighter jet rule te hian Japan le South Korea air defense identification zones adis tia hansoi trin chu ron crossin dan anon bo cheta heiwang hian South Korea le Japan chuan Russia le China hian anrun thut thayani ti hriat tirna security ala tan ti chuakta ani air defense identification zone kanron soi trin hi hrethiam lo kanom ni na hriata zona thren khat kan dona wangin toite han soi fia lokila omzia chu ramsang trangte hian air defense identification zone hi an nei deuh veka mase Japan te South Korea te Taiwan airspace te ni tia soi thei chu ani chialawa air defense identification zone anron paltlanga an cross ani ti kan report hian van bouro katangin Japan emo South Korea mo Taiwan emo poni sela an air defense identification zone atang hian an du lai lai an bei thei to ti na hania an van bouro kero chu an la lut chialo ani tichon Russia le Chinese fighter jet le bomber role te hian South Korea air defense identification zone chung anron luwang hian South Korea chuan ka tha ka an lo vawji ngala anom na mun chua sana kirle turin hriat tirna han pe ngala tichon Japan point China le Russia ten van bouro katangin Japan hun rang te an bei theini ti hriat tirna security ala tan ti chok zui ta bok ani mase Beijing chuan hei hi joint patrol sania routine pangayang takin tho ho na pangai taka kalpui hania ramdang te directa va bei tumna engma omlowa boruak muanom le nunphung pangai tak nuaya joint long range and bomber flight exercise si kan nei mai zo kani tin anin soifia mase Taiwan South Korea le Japan chuan Beijing thuchua hi an nolani ti an pong vek thung ani South Korea le Taiwan atangin thuchua hran aronom le ta South Korea le Taiwan chuan helai bial chunga kan tho pui ramsang tenen chakna tharui tamzo kan nei thaina turin tho hona lian le chakzo kan siam mangai ani tin nimin khan thuchua anron siam ta
tran pui tu awa hetianga thu chua anron nei hi US chuan abeng khon rang hlenin hriata nizan December ni som pakhat ninga nizan khan Daily Times Pakistan le Vision Times 10 report thar anron nei ve ngal zat maya US bomber hlom tak tak te an mel mu thei ani zui ngala Japan tuipui chung zone van boroka ronin lanin Russia le Chinese indo thona hlom tak tak tenen hian ti pal thil thu wang poa in ti boina le in beiton na thleng thut thei khopa in nei chila anom ta US hian Japan South Korea le Taiwan te Russia le China laka venghim turin Japanese fighter jet tenen exercise hlom tak nei turin thutluk na rang taken an siama the Pentagon chuan hei hi annem ngat zui ngal ni in hriatani hantia ti chuan hemin huloka hian Japan Defense Ministry chuan thuchua anon nei ta hei hi thil thleng dik tak ania US B-52 bomber hlom tak le Japanese fighter jet F-35 fighter jet te F-15 fighter jet rol ta chu Russia le China bomber hlom tak tak te fighter jet te lodang chat turin Japan tuipui chung zone van boruaka te an thlok kwal me kani tin hanon puangzar ta ani South Korea top official chuan television kaltangin thucha aron soiboka China le Russia ten Japan le South Korea nai vai tak tuipui chung zone van boruaka te bomber le fighter jet rol te mangin drill hlom tak tak mai hanaya masa heti lai hian US fighter jet tele bomber chon vorte B-52 bomber ho te hi Japan le South Korea nai vaya anom ti hriatani mialowa Russia le Chinese indo thona le bomber te hanon lan thu tawanga Taiwan South Korea le Japan ten GI na le harsat na anto mek lain rang takin hanon lang ta thut maya hei hian helai hmuna hian B-52 bomber ho te hi ama tang to khan anom rangani ti alan tira rindan tambera chuan technology sang tak noya US B-52 bomber so tele fighter jet rol engemazat chu Japana US base sa thuru kanlo nirang ni in hriata flight route thren khatatanga halandan chuan Japana US base atanga ron thlok chuak ni in an hriat bokani hantia tichon haibaka hian Japanese F-35 fighter jet tele F-15 fighter jet tepo inral ring sa da anlo nireng toni ti alang chiang bokani hantia Japan top official ten media ten hena han soi zui dan chuan eng tiklai poin eng misona po thokho turte self defense forces le US sipai te kanin peijia en tirna le hriat tirna ni tin han puangzar ani hei baka hian Russia le China hian hetianga van boruak lampanga in nek na aron chok chuak thar le ni chuan nataka nek let tur le norlet ngal tur hian kanin peirangani ti lantirna tan hebiala hian avoi khatna tan Japan fighter jet rol tele US B-52 bomber rol ta chu kanin lantir tani tin an pongzar bok ani hetianga boruakin ziom lam aya sosan lam hapan chhozela hian North Korea dictator Kim Jong-un po aron tong chuak ta Japan le South Korea te hian kan thurol pui Russia le China poi han khoyani chuan North Korea missile te chuan rang takin Seoul le Tokyo khopui te an panjui ve ngal donani tin aron puangzui ta ani Al Jazeera chuan Asia region lampanga hetianga boina le borok sosang tak awm na chan bulpui ber chu Chinese Russian cooperation long range bomber patrol hanaina khan fighter jet 10 an escort na hnuaya thui tak an thoka ki maritime corridor anti tuipuya in kalpona mun poimo tak mai Japan le Korea bullokami chu an wathleng mana chu chuan mihring mitam hu thain rang takin thil thalo zo karon hring chuak ngala US le athurol pui US allies 10 van borok lampanga han hlom zia ronlan tir ngalin Washington Tokyo le Seoul 10 Beijing le Moscow laka hian long range air power chu an ai chak jok kan na yani ti lan tirin an ron chachuaka ramthrang thrang 10 military lama an chak zia han lan tir na kara hian an chak na phena hian khovel him na chu ader thong hleni ti an lan tir telani hanti Reuters chuan he boina hian a huam zau hle dona khomwal pui pakhata in ngir ngona le in ti boina chuni masala khomwal pui dang po angong ngei donani ti achianga Taiwan na deputy foreign minister lar tak Francois Su chuan tunhaya hian Israel atloni ti hriatania military lam kai noi thil chi rang tranga Israel le Taiwan thodun na tur lam hoya in biak na kongtam taka anaya abik takin Taiwan inven him na tur defense lampang kai noi atam zol hleni in harkhet boka
Taiwan hian Beijing in nataka anorme ka wangin formal diplomatic ties an nei tlem tiala Beijing chuan tunhaya hian tumtam tak he thlir karam Taiwan hi anram chungani zia an puang non deuh rang towa Taiwan hian ramdang tenen indoor na han nei turani lawa Taiwan chungchanga in biak na reng chu Beijing kaltangin thilti ani turani tin thuchua khau tak mai Beijing chuan asiam tharboka mase hetiang kara hian Taiwan top diplomat Deputy Foreign Minister Francois Wu chuan Israel atlonge yani ti nem ngenia Taiwan hian aram thenom in hnaicil takami tenena in beina tana air defense system lampang atla cham hleni tin han report ani chutianga tana Taiwan in amamoya mem chu India kuchuak Pakistan laka India in hlotling taka haloman tole Eastern ladaka po thataka hanloman to Akash Prime Air Defense System te hania Mase Pakistan laka India in venna ralthum thaberberang chita chu Taiwan tan hian beisai thei ani richialawa heiwang hian Israelian Air Defense System anai zinga poimo tak mai Lebanon Gaza le Syria te Yemen atanga beina te Israelian aloka thak zungjung theina Air Defense System te chu Taiwan hian an mamo wangin chumi chungchanga chuan in biak na an nei nia hriat ania US thuron angin Taiwan hi hakal ni in hriat boka Israel le US nenatanga Taiwan in abai cyber chu Iron Dome Air Defense System te hanni tin han report bok ane Hindustan Times chuan nimin lama report an pek dan chuan boina chuan mun le US hi hain hlathlea van borok le tuipui lampanga US hian theina sang le chak tak nei masala China le Russia laka Taiwan humhim tur le Japan le South Korea te ven himpui tur hian US tan hian thilkhir tak le harsa tak ania East Asia le Southeast Asia te hian China nen ralthuam in buktok takin US hian akal pui thaidon lawani ti The New York Times chuan an report ani hantia in beina lian tham a thleng tak takani chuan China hian hebiala hian US ralthum tam tak ti chethai turin chakna hanayani tin han report ane ti chon he boina in anghong tel thei South Asia India le Pakistan in kara po chutiang thau chuan US hian military lampanga chakna nei tanga chutin azad ve po an mang thailo turanga yani hantipok engponi se Taiwan hian Israel nenatangin ralthum than khata chu adong to nia hriatania Reuters hian report an pek dan chuan October tha khan Taiwan President Lai Ching-te chuan multi-layer air defense system an nei thar ti dom chu atlang zarani ti an reporta he air defense system hi Beijing chuan Israel nenatanga an nei ani tin hapua mase Taiwan chuan hei hi an hnolani ti an puang thunga heti rol hian Reuters chuan ti dom hi Israel air defense system model atanga siam chuani ti achiang hlea Iron Dome air defense system entona Taiwan a siam chua ani mai thaya chutiang chu ani lovek chuan Beijing rindanang hian Israel tranpuin manga Taiwan in an siam chua po ani thai tho bokani hanti Reuters hian an report zeldan chuan East Asia China lakatranga Japan South Korea le Taiwan ten harsat na hanto wanga hetianga borok sang sojela wang hian Israel kai noi telian tiela haiba ka hian Paris chuan Taiwan in mania rawan in relna ti chiat tuma China in amalak na le tun naya nataka hanormek na hi andau dalani ti anpuanga ti chuan boina al chuak tak takani chuan France po kangkai tel ngai turangai ania France fighter jet Rafale fighter aircraft po France airbase mun tam taka an chevel hi trumdangang lo takin mutur tam tak hom to nei hantibok South China Sea le Indo-Pacific region a borok so san wanglai tak po khan France chuan a fighter jet Rafale fighter aircraft te Indo-Pacific region a aron thlokwal tira kha China in mason zel tur le ramlak tuma akepen na tur dan chana na anthil ti ania tuntuma po hian France si adin nangaya alading nia hriat ani bok ani engponi se kan hriat ta na poimo tak chu heng kanron report jongjong hi tun maya lo thai lo in aron thleng ngei donani ti na chu hani mi alowa Indo-Pacific region le Seisia buaina hi kumtam tak kalto tranga loin mungto ania mase tuntuma in hirngona ronchok tan le meka hian Russia China le US fighter jet le bomber te anin neighbor trum ania te chon China hi South Korea Japan le Taiwan lakate malak na nei reng ania mase rualin vai khat ma malangai lowa tuntumai ro hi chuan heng ram pathum te hi arwalin a chai boy mek boka
Russian bomber hlom tak tele US bomber hlom tak te mu ani tak boka bang hian buaina hi al chua thut ring tuero chu an thanem viau thung ani